Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan nga Arman. Iti probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nasingpat ti asawak ani Josie. Pagwadan nga asawa ken ina. Iso nalaeng tasyak a mismo ti makagapo. No apay anarakrak ti relasyon mi nga agasawa. Bueno papagayam, hintay dinggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Arman. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Arman, bumangon ka na kay. Naisagana kong ti pamigatam. Ang mga lumala daw kay ti trabaho. Ay, bigat magkaman da kahit. Wan, imunan anangan dagiti ubing. Tanasapadaan na panit si pagadalan. Kasta ka de. Mala, mangan kan lakay. Isaganak pa dagiti aramatam amapan agtrabaho. Sige, isaganam dagiti kawas ko. Kasta matin ti balon na pangaldawak. Jose, ilukat mo man diri daw. Ay, ilukat mo diri daw, ulak! Arman, nabartag ka manan. Idinto ta nabartag ka manan asimang puti di kalman. Pampanoongak. Pagmalmalam ti trabaho. Isa, dinagsir mo na. Ay nalakay, pamagbagat yar aramidat. Panangisakit ko kan ka. Taday ta sa lunat mo. Pastor, naghaduwa sa Napampanungak ko lang na. Ay na, panunutom kumamat adag iti anak talakay. Di mo pa idan makasarsarita, tunggal sumangpot kay ti malam. Yung kakit mga isaganan iti ka na. Saan mo ka makibitiyangan? Di pa nag-shot ko. Tadyak daw-dawatan kan katigat-gatang ko, ha? Ha? Nalala, husto nga Ruden. Nakaturugan dagiti anak ta. Ang mga namakariing dapay. Ala, agtugaw ka. Tainak mangisagana iti kanam. Tanay! Sakon mangan. Anya? Matulog ka kalangin. Awan tumula tinaimas nga dasar mo. Anya? Imay kami kanikarin nga ading mo. Gapot adda parikot. Anya ti parikot, nanang? Saan ka kadi amasyan iti asawam? Arman addan pamilyam. Saan kan abaro? Nanang, saan da kami kadi pakibibiyangan? Ay na, Manong Arman. Kanayon ngagsangsangit ni Ipag. Gapoy ti kastangar aramidom. Kanayon kamot nga minakasta. Bigbigat asirmon man ti mangganda taon. Kasanaw asaan kami ang makibiyang. Maasyan ka iti asawam. Nagruna dagiti anak yo. Kas kumaita. Saan ka manan ang nagtrabaho? Gapo tanahang over ka. Husto ka din, nanang. Di mo kaya't ti mabagbagaan anak ko? Sige, makaamo ka. No maumantukan ka ni Josie nga asawam, awan mabalin mo. Ay, anya ka matan Arman. Saan ka nagtrabaho itangal daw? Gapoy tinalaos abartak mo iti kalman. Ultimo agluto kan aginaw, di mo maaramid. Awan tinaimas na mailutaw. Kun may saan na trabaho ti lalaki dagita, Juicy? Sikati rin mga ramid ka dagita, ta sikati babae. Wala nga mamutan na panak nagtrabaho ita. Sika kumamutan na tinagluto. Nasakit ti ulok. Ginanaaklaan. Siya akong tagluto. Maturugak pa man. Makamu ka namang luto iti kanan nyo, kadagiti ubing. Oh, pare Arman, nakapasyar ka mat dito balay. Wen, panay. Apay, saan ka manen ang nagtrabaho? Masadutak pa ita. Inton sumaro na alawas, sa bay mapanak ng trabaho.
Ang mga makaungatan ti boss mo. Agtrabaho ka matlatan no kay kayat mo, pare. Nasingkot ti boss ko, pare. Ay, uminom taman kitli. Ah, Uy, siyak ti makam mo. ako rin ka, pare. Manong aldawasan ka ang nagtrabaho. Pangalam ko mga itigatang may tarak. Amumatan, pare. Ada mo trabaho ni Josie, oh. Imbag ata nasing pa dya asawam. Pare, saan akas lang di asawa mo estrikto ti asawa? Isong arod-aron bang agyaman ka, tanasing pa dya asawam. Ngam na pare Arman. Saan mo kumamot ni Aboswald? Uminom takit din, pare. Bumangon ka, Arman. Pangasim kumamot natin kagtrabaho. Saanan nga umdas ti sweldo kung aramatan tayo dito balay. Uy, nakagtrabaho ita. Rumbang lang. Agasam da ita. Makalawas sa di ka nagtrabaho. Bigbigat man nga kung ungot kan. Ay na, saan arumbang tigas tangar aramidam? Upat dagiti anak talakay. Agbalin ka kumamot a responsable. Saganam kit din na gitarwatag. Nakagtrabaho. Saan? Si Kanti Makam mo. Oh. Masapa akmat ang mapan iji palengke. Oh, Arman. Kunak man napan ka nagtrabaho. Itay pa agsapa na panak iji palengke. Ngam adda ka pala diti balay. Naikatak iti trabaho. Anya? Sana bale, tayo ton sumuro no abulan. Sumuro tak ni pare Jason ni Isabela. Napintas ti trabaho apapanan mi ijay. Kasano ngamin asaan ang makaungat kan katibos mo? Una angmat ngamin day taarak ngam ti trabahom. Anya nga ita? Awan pa hinta apasto dagiti anak ta. Ay, huston! Awanan ti ado asao. Napudot ti ulok. Di mo urayan pa iti sumaruno abulan. Sakbay ngagtrabaho ka. Mabalin ka di nga ka sumapul iti pakitaggadam ita. Kasanun dagiti anak ta. Ay, di ka makauawat. No ka ba alam, di si Kanti mapanagtrabaho? Anya ka matan. Kanayon ka din nakasta ka. No saan kang agbalbaliw iti kastang aramid mo. Nasaysaya at langan wag sinatan. Na, anyati ko lang? Maumuma ako niti kastang aramid mo. Ipagpagapuklaan ka dagiti anak ta. Isa di ka pakibibyangan. Ngam ababos wamat. Kabala ka biyagan na kita anak ta. Nga uray siya klaang. Adda ka nga ama ngam irresponsable ka mat. Anyan? Arman, anak ko. Sakti may. Sana ni manang mo. Tasaan mo matapat tiyan dagiti pamagbaganakan ka. Anyati ka tiyosawan, tatang? Apay, nagikat kagayam iti trabaho. Tatang. Kahit anya nga rotyar aramidam, saan ka kadi amapan sumapol iti trabaho? Ito no may abulan ah. Sumuro takto ko ni pare Jason ni Isabela. Anya? Kaya't mo asawan, intun umay abulan amangan dagiti anak mo? Itaatang mat. Ay naarman, kaasi ti asawa mamakitagtagga di palengke. Idinto ta si ka, at daka dito'y balayo nga agulul daglaag. Anya klase ka nga ama. Upat dagiti anak yo. At adda kumapay nga agagat ka nga agbirok iti trabahom. Hanggang saan mait? Takaslamet aramid ti baraw ti aramidam. Huston, tatang. Saan mo kaya ti mapagbagaan, Arman? Ha! Agbabawi kanto, inton mauman ni Josie nga asawam. Saan mo siguro mapasamak dito? Madlaw ko ang maumuman ti asawam. Gapo iti kinamamartek mo. Nuawan la siguro ang nakyaw. Nabayagay na pinanawan na ka ti asawam. Nabartek ka manan. Apay, dinawat ko ayakan ko ting gatang ko iti arak. Ay na, awan lang arudan ti trabahom. Maalam pala ti mapanagbartek. Anya klase ka nga ama. Mabisina. Ikanak iti kanak. Ikanak iti kanak, kunak. O sige, mabit lang. Gayto iti pasitaw kanya. Kanayo na natag.
Ang pa naimasmot nga, dasar mo. Nita. At dapay laganas mo nga agpili iti maidasar. Itintutawan mo't nga ruti trabahom. Makaumat kasto asidahan. Anday ko. Ingkag sapol iti trabahom. Tapno makan mo ti kayat mo. Apay nga rin nagtungpa ka ngay. Ano ti kukuhan? Nung naumakan, di pumanaw kan. Anya? Uy! Pumanaw kan! Naumak man lakir na kan. Oh, pare Arman. Nasapa ka ngayon may diti balaya. Ne. Kasla naunag ti pampanunuta ma. Uwan pare. Problema ti asamak. Apay di asawam. Pinanawan nak matan. Surot na pa dagiti anak may. Anya? Uwan pare. Nakaturog kita hingga na laos ti bartag ko. Bumangon na. Kita mga anak ko ma. Ang mawanda matan. Amin nakamusda. Awanan tinabate. Napunuan siguro na di asawam. Kasano? Kanayon mo't ngaminan ti panaginom mo. Diyak man amukon ka, pare. No, anya tagtartaray di tautag mo. Marinibo ka na, pare. Pare, kasayatan siguro nuliklika mong ti arak. Day talakit di ti makagapo. No, apay apim manaw dagiti agiina. Agbabawi ak, pare. Oh, anya ti plano mita. Agsapol ka ngamin iti trabaho ma. Kanayon ka nga awisan ng trabaho, ngam di mo matkayat. Marinibo ka na ka talaga. Diyak ang buti ramidak. Day, Arman, nagsapa ka mo't ita. Anya ka day ti masapul mo. Nanang, pinanawan na ko ni Josie. Anya? Insurot na pa yung dagiti anak may. Ay, daytan tinabayag nga ibagbagakan ka anak ko. Hanggang di mo matdangdanggan ti ibagbagamikan ka. Anya nga ita? Maamiris mo, dagiti bidot mo. Nanang, Ay na anak ko, agbalbaliw ka nga minen. Saan pa'y analadaw ti amin? Oh, anya nga ita Arman. Dayta ti maganab ti tao, adi na kaya ti mabagbagaan. tatang. Binagaan ka, ngam tinagidakes mo may. Ita, pinanawan da kan dagiti agiinam. Ay, Maamiris mo itan dagiti nagkurangam iti pamilyam. Ala, agbalbaliw kan, anak ko. Nagbabawiak, Mr. Lonely, kadagiti nagkurangak iti asawak, kang runaanen kadagiti anak ko. Liniklik ti bisyok, gat nagsapulak iti panggedak. Gapo tamang namnamaak, nga iti panagbalbaliw ko kat subliandak dagiti agiinak. Dayto iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Arman. Agyaman kami pagayam nga Arman iti impatulod mo a pakasaritaam. Sapay lakuma tada iti akapadasam ket nangted ka iti adal. Kastametan kadagiti dumdumngeg. Nangruna kadagiti amma. Arumbeng nga unaen da pa iti obligasyon da sakbay ti bisyo da. Bueno papagayam, ingkay nangagaan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Arman, iti probinsya ti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.